Mwega muthikiriria na mwirori wa Miaki na Maybe TV ngwiraga haha niho mucii wigwe wi mucii ngetwo Mwago wa Kimani. Riu thiku nini tu thutha wa MP kururia gukiuria kiuria haria akaunti-ini yake ya Facebook arakiuririe kiuria kiega muno, aroria atiriri hii kugongewa ni nini? Ile slamu ile irakithi na mbere bururi-ini wa Kenya, kugongea haria arakiuririe kiuria kiu wega, no aracoka akiuga atiriri mundu ta Samido no ndanakiuga uguo, hau ni kwihuriria ndangikorwo atoi akigua kana Karangu wa Muraya. Ni kiuria kiria kiragitumire ingi magitigwo na ciuria nyingi muno, no nduka Samido ndakiwerera na njira njega. Muthenya wa ira ari ni hwaini agituika wa gucokia comeback ino iria agicokia na rwimbo ru agituika wa guthikiriria haria akimwira kururia ni mundu ki. Riu maoni ma andu ni maingi muno, turona ta thutha kauga atiriri na ngojea comeback ya kururia, ngojea matusi ya Samido itazidi kutaradadi. Kuna Mase Kamau kauga atiriri who can ever hit Samido is just joined. Hena ngeramu atiriri kururia amepatana na dawa yake. Hena ngeramu atiriri we Samido uoga hanu nwagi oga kimera hatiri akiri mushinga. Hena Mwangi akamwira atiriri ongerera ichung'wa. we andu makihuritwo ni matukuya muno. Turona ta Mr Boom akauga atiriri niliamua kuita kondo yangu kururia. Agicoka agitheka haria. Kuna Thatcher akauga we sinisikia Kiamba alisema huyu kubita huwa anadushi mtu. Mo ni ngurani muno andu magicangie kumana video iragitrend muno yake Samido na MP kururia. Woni waku hihi ni uriku kuma video ino? Comment hau thĩ na tukiwa gusubscribe.